Mìwlẹ mi bo káàbọ̀dọ̀ ojlẹ ogbesusu gege wenu. To kan heji mina tindo jro jegbonjo mi on Klisti Jesu ton dali nando non la wendagbe podọ nando ma homejrado ho. Mina sono ma nu pikplongbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Klisti ton jrodo. Bon chomion etọn lo polo kede dali mina so no tindo ojlẹ dide gbigbo etọn na gokona mi gbon nando hode na mado ganon le awufie salon le mẹhe nukun do biale asupwa sipo le wendo etinto tu klame le podọ akota le nvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podọ nando moi to goflame patapata. Mìwlẹ o hota mi ton to ojlẹ ogbesusu gege wenu ton ehe ton lono yin Ogbè Mandopodo. Mi de tadena o hona me ene ton son ehe yin wendagbe Johanu ton ota foton afọ atonto shigba ni sigando yemi heze mina bele hihia lo son ota titan loje aton ehia do le do onu helẹ Jesu do zizé nukun etọn daga hlan olọn dọmọ otọ ojlẹ lo wa pagigona ovi towe na ovi lo nido pagigona we yèdọ dile ylihiẹ ashe to agbasalan lẹpo ji do nudepope ylihiẹ na ewo nina Ogbè Mandopodo ye podọ ehewe Ogbè Mandopodo do yeni ylihiẹ sokede Jiwheyẹwhe nugbo podọ ewo mẹhe dohlan yèdọ Jesu Klisti. Mina bele time ho mi tonton son otadena nu heyin Ogbè ton me nu heyin Ogbè Mandopodo bo taidi walo mi ton dagbe de mi non zan na ndo yegbeto mina itun wona abi mina idido na nu heyin Ogbè lo bo nu didi chele me nwa mondo Ogbè lo kele ku gbe me we ton son bo yodo zoe bo zoe lo uo to titon son ni kode vome bo eno yodo zao bo zao lo na ide kere egona tadena vovo aton he tenkpon bo hwesina do tadena vovo aweji bo tadena titan lo ebayi mẹhe nyun nudagbe wa kabi mẹhe donano kabi mẹhe yeko dodo ayi na holuta Jiwheyẹwhe ton tadena titan he tadena we todo time na do mẹhe tindo hihon mẹhe tindo jomion nando sinado wanu henyon to drenyon na nunyon ndo nyon utu ogbesi tadena vovo awe lo lene boni mi wa pon Mandopodo lo su etọn son kle kusin gbe me bo eno yoro anyonyos lo si time yin nu he mado bibe mo masodo fifo nu he tin to tegbe kaka doi bo ni mi na do kle Ogbè Mandopodo lo si tadena si hokun mi o di dona tinvie
nu etade na etọn etewe etemewe tinte to taji na gbẹtọ eto taji na gbẹtọ nítorí rọ gbẹtọ na ede wẹtsọ ko no gbẹtọ de mi gan kikpọn sunu kabi nyɔnu gbigbɔ ẹmi ko yin to wẹwẹwẹ nu bɔ gbigbɔ de mi yin lɔ mi zɔn sɔnji Jiwheyẹwhe tɔ sɔn asisa hema do blɔ hema sɔ do de kpo me sigba kɛlɛ di de mi o de tana do to ohota mi tɔn yesu hwɛ na mi me mi tumo de tɔgbo mi tɔn lɛ Adam podo Eva kpo ye hɛn asisa Ogbè Mandopodo tɔn lɔ ye hɛn bu po toli vivɛ dali bɔ toli vivɛ yi tɔn lɔ Jiwheyẹwhe ma nɔ te de dzi ewa se Klisti Jesu do nama mini sigan do mo hwɛsuna bɔ hwɛsuna mi to mi mo yi lɔ ema yi hwɛsuna kɛrɛ wɛ mi tin do hwɛsuna mi mo yi lɔ wɛ huhun na mi lɛ kɔbiɔ Ogbè Mandopodo lɔ mi bɔ mi sigan yi kikan biɔ mi de dɔ na wɛ nga nyuɛ lɔ nti do Ogbè Mandopodo lɔ do me yi wana wenu de mi ko hua iha mi tɔn bo yi Klisti bo yi se dɔ wɔ ɛhun mi gan wɔ sunsun ma adodo mi tɔn lɛ kpɔkpa ta sɛ Ogbè Mandopodo mi tɔn lɔ fi de bɛlɛ sɔn ne bɔ de ka do bɛlɛ sɔn mu bɔ mi do yi se dɔ ɛpin to mi be mi to gbɛ tɔn du nu lɛ do mi lɛ lɔmɔ to gbɛ tɔn du wa wɔ sɔn mi do kan bi ɔdɔ rɔ mi na tumɔ na nu heme to taji do na gbɛtɔ eyi mi kɔn bɔ tsɔn wenu de Klisti Jesu to oho ene dɔ na tevie tɔn lɛ eko dɔ na ye to akpa lo kpodzi ni mi kpɔn wɛ dagbe Johanu tɔn lɔ ota fɔtɔn afɔ atɔn dɔ nyɛwɛ ovẹntin lɔ mìwlẹ wɛ ala lɛ ewɔ he nɔ nyɛmɛ kpɔdɔ nyɛ to ewɔ mɛ do kpo lɔ wɛ hɛn sisɛn su na dzidzɛ la sɔn de mìwlẹ ma sɔ gan wa nude dzidzɛ la sɔn de mìwlẹ ma si gan wa nude bɔn ni mi kpɔn ta de na tintan ta de na awetɔ mi dzale ta de na awetɔ ogbɛtɔn dide etumɔ na do dɔ mẹhe yi hɔnɔ mẹhe mɔ dzɔmi o ibo si gan wa nudagbe na nudagbe to ni si gan do na nudagbe dzegbonu oho Klisti Jesu di dɔ to fi dɔ na dzidzɛ la sɔn de mìwlẹ ma sɔ gan wa nude eba yi dɔ mi si hɛn mi na yi nu wi wa mɛ be kabi amɔ nu he mi to yi wa lɔ sisɛn tɛ hɛn dzegbonu dona tɛwɛ sisɛn lɔ hɛn wa ale tɛwɛ sisɛn lɔ hɛn mi du bɔn ni mi kpɔn mi na mɔ dɔ oho lɔ ma yi dɔ mlɔ mi ni yi Jesu Klisti se kɛlɛ oho lɔ ma yi dɔ mi ni to tsɔtsi yi kɛlɛ oho lɔ ma yi dɔ mlɔ mi ni hɛn afɔ mi tɔn lo do do ogbɛsia le oho lɔ dzi nude to taji bɔ ɛtɛ to taji nyɔɛ Jiwheyẹwhe tɔn podo nyɔɛ Klisti Jesu tɔn po do mi o dɔ ti die dɔ wenu mi yi Jesu lɔ wɔ Ogbè Mandopodo lɔ bɛ amu mi ma si gan nɔ te do flɛ Klisti Jesu lɔ su dɔ lɔ mlɔ nu ke yi Ogbè Mandopodo lɔ nugbo wɔ yi dɔ gbɛtɔ ni nyɔ mawu podo mẹhe dohlan mẹhe wɔ Klisti Jesu yi kpo ete utuɛ mi do na nyɔ mawu podo Klisti Jesu po na tumɔ na mi dide akpa ojlẹ ehe wiwa iha tse me do me yi wana mi yɔ dɛ no adze hwe de lɛ nu bɔ mi no dze awutu bɔ mi no yi toto hwe wɛ no kan amasi na mi bɔ mi trɔn toto hwe mi no gbɔn amasi xɔ sa amasi xɔ tɛ na do xɔ amasi lɔ wɔ wa lɔ mi tɔn su kpɔtɔn
e mi ko gbe ho amasin lo ponle fi mi na gbon mo nu amasin lo na ma wutu mi to ni gbo wo e mi na di ye pele mo no ba idai àmọ́ eno wegli na mi àbí eno grand leo na mi ni sigan do monukun je nu heyin o ason iwa amasin lọ́tọ̀ pátápátá me e ba iro wenu e mi ma hia o wegbo hegona amasin lo mi le mi to amasin lo nu mi nu na uturo pode mi jije lo kere bo ni re ndo mlo mi drink kana to dina nu mi ton da iwe na no ipon we kanu he yo vono yoro notice to amasin gban lo we mi no amunu kun je me ro a amasin he e so sin gan gbo azon le amasin he ni enu se jlego e he na do awutu he me e he na he to clare voa ene utu to akpa jije lo me dide nto ni na do e dido hia do mlo minyo Kristi ta dido mi do to we boy kan masina mi yi Kristi ta dido mi do to we boy kan masina mi bo na ro nyon ma opodo na ro nyon Kristi Jesu ropo mi do na hia o we ki kan he gona amasin lo le he tumona nu he amasin lo yi nu he ngan wa logo ni enu supo nu he ngan he pla me wezo Kristi lo e mi je lásán mi ule me mi ma si gan wa nde pepe mi ma so si gan yon oto bo me na di do bo na we gan e si gan yon Jiwheyẹwhe oto lo gbo Kristi Jesu po me wona ni yon oto ton podọ ovi etọn himla homi ton Kristi Jesu ton etin bon kogona gbigbo wu etọn si an li hoji to hihia oho Ogbè ton lo me podọ na do yi basi nu he mi hia po ntori vo eno mi ni hia holo fo eno mi ni nyon nui son holo me bo mo nukun je nu supo me vo e so eno mo lo mi ni henwa zizé me bo fie ne lo we aho vino no te kun mi te bo Jesu lo su edodo eyin mi nyon nu helẹ to na no we mi eyin mi basi ye when agbe Johanu ton ta wi aton afo ton foto nu kun we me we do mo te eyin mi nyon nu helẹ to na no we mi eyin mi basi ye e ba iro nyinyu ekere ma yin holo shigba we mi basi bo na do basi lo mi do na leko idi Jiwheyẹwhe podọ mẹhe sedo Kristi Jesu po bo tindi ye lo me mi na bi ojo mi o bo mi mo jo mi o mi ton etọn son nwaina he dondonu Jiwheyẹwhe ton podọ Kristi Jesu po e ba iro mu lo ai ha he ma mo kun je nu he nwaina me abi ai ha ma mo jo je yi bo mo nwaina yi to nugbo me ina je to kla foto na lo mo hlengan do po e rom lo ni do ai ha ton to pipe me to nu klon ton na lo yi hlengan lo nugbo ina mo yi shigba rom lo nu yi wa ton le ma do adodo nwaina okluno ton me an ina wa kaka bo ni ejenu kun inu amoro eta ri o ho e bo yezeda yi bo dondo nu lo ye ma yi basi ganji nu supo hwe to dondo lo me wenu yu je hon yile agba je hon lele bele o holo no yi holi ayi apajre egbigbo kuno ton na mi he di bon to dido eto iwe mega ene utu mi do na hode to ai ha mi to me linle mi to gbigbo mi to we lẹpo nu we na yin okuno na mi jo mi o ma mo wan yin na to yi
dike waina towe ni doado to gbezan chebe dike ni hihron dondonu gbezan cheton ni dondonu ni wa cheton le ni wa cheton le ni do cheton le ni bai cheton le na ma sigando yin hihon lo heta nugbo to ai hon si nkume to ali ho chile poji ma so yin nukun hun kan mo ndinu poncho mi okun lo ton dali o mi na so to nukun yi bo na yin kota ene lo jiwe mi na no tero bo na so do akpa awito nítorí egboro adamu nko Ogbè Mandopodo egboro ada titengbe magandoro akpa ene ro polo kereji bo na no teji mi na hode baba mi do ndo ena jile emi moyi na do singa ma ojlẹ Ogbè susu gege ton he hota mi ton gbe ton yin Ogbè Mandopodo yo pewe pipa to Jesu sin come baba unvewe to Jesu sin come na anina mi hihon ati chomion na do din mwemo bo din Klisti Jesu mo mìwlẹ wa dondonu waina ton nítorí mẹhe to ma udin bo to Klisti Jesu din ma mo waina e ma mo nde pepe won hode do waina to ni pavava to ai ha mi tome waina to ni pavava to line mi tome to Jesu sin come hihun no kwa vun ha me gbon agbasalan le kabi gbon nu e me gbe to ko gbon su po gegege bo e ko intu kla yi won ton e ko wule pon teme bo ye masinga no mo troje yi na do skando mo waina yi bo na do skando nyowe mi he a che hihun ne lẹpo ton ble to Jesu sin come baba nwa hode divie na yèwhe no le to akpa deji ko bio azon lo me bo supo eton nukun yi bo dondonu eton lo e wa to dido hiaro hwenude bo ye jo azon do agbo pe ye gbe azon dai nhode na do hihun eton ni voji to Jesu sin come nhode na do alotwe ye momo sigba no jegbe togo na vodio na fontite na didio dagbe ni jerego to Jesu sin come nudo nukun dagbe ton abi e ma do nukun dagbe ton mo keloro ni din e mo na lo zeye fun na ma akuntwe si hihun ni sigando ta titengbe pataki to ogbon to me to hlan kunu lẹpo papata fide pepe de tite agewaji a huwaji a hoya huizewe a hihun to lo ni takpantale do gbeto mo kole to Jesu sin come nwa hode na gbeto he ma omo we podọ ha holo siso Ogbè Mandopodo lo ni monto tini nhode na gbigbo okun ton pe ha do hiya de singa nyo egbon de pe yawe no na goko na na lo singa do nyowe na lo singa do doado do ohoto yombo mo Ogbè Mandopodo lo yi to Jesu sin come abasi yo pe mi ton yi pipa to Jesu sin ni come we mi hode lote ni che me wana mi ndodo che ati ndodo mi ho mi ton Klisti Jesu ton po eso yi ojlẹ devo to ojlẹ mi ton o hwenu Ogbè susu gege ton mi do nano to Jesu sin come